Zdaj sem pa čist pod pritiskom, jaz več ne vem. Po moji bolnika več vedela. In to zelo pozno gledala sem prvič. Tan, 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 tan. Dobrodošli na Joonglaa kanalu, jaz sem Ines Erbus in danes imam izziv, 5-sekundni izziv na temo Friendsov. Preden gremo pa na video, pa se ne pozabi subscribati, lajkati, komentirati in akcija. Manhattan. Ker je, kako bi rekla, lezbika, gej usmerjena. Neki z dinozauri, neki, ne vem. The velociraptor, when threatened, would expand its collar and emit a high-pitched noise. Hrane. 10. Pa se mi kar gre. Z metlo tolko gor vzit. To. Ne vem. Sol. Joj, težke. Ok, zašli smo, gremo nazaj na lažje. Ja, on je jih poročil, se pravi, kaj ne. Kako se že reče? Jih ni poročil. Župnik, pač. A to je lažje. Ne vem. Opica. Ne vem, ficko. Igralec. A lahko sam se pohvalim. How you doing? Hey, how you doing? Napišite v komentar, kako se vi danes počutite. S čistočo in pospravljanjem in kuhanjem, ja. Joj, kaj se skoraj ni poročila, ne vem, hitro šteješ. Richard! Smelly cat, what are they feeding you? Malo zamašeno, ampak. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. Ne, jaz sem bila obsedena, jaz imam vse od njih. Par majic, par poloverjev, make-up, torbice, we were on a break torbico. Vse, kar je bilo možno, štumfe, tako da obsesija, huda. To je nekaj najboljšega. To mislim, da bi si mogel vsak pogledati. Večkrat. To je to za danes. Jaz mislim, da mi je šlo kar dobro, vi si pa pogledajte še tale in pa ta video in uživajte.